Ore Rais Ruto eregeretwe kuriunga kaunti ya Meru kiumia ki Jacob Mantile uria ni musiasa na muringi biashara ni ariretie ugwa bwakari kumania na makarikaja wamba bwandethia Ntere Chegembe North ariuga mubunge wa guntu guku ni achumitie bwa kung'ana gukabanira na thina iu indi thirikari ya Kenya Kwanza ni ibati kumutethereria kenda ukaria buchokera guntu ku antu twatanire twike mikakati woni bethiretwo ndi Egembe North ndi na ume saindi ya miaka 20 na imbonete mantu yaendelea ya wamba wa ng'ombe rira antu be ya amwe na beka amwe kwira kwa thuki 2015 na itwekire ng'ombe amwe na turakari no teiro ginye amwe no teinya muntu omwe kwire turekagara ng'ombe kiania saba so birabiri itu ayane time tubange tureke kwendia ng'ombe ciaku 10 no ngeithano mwanya ikaita wenda kana waria lakini tukeya amwe twatumira askari bara twe nabo na arithi betu bakethora be kiafu kurithia ng'ombe uti ng'ombe yiywa mamu imataro ma amubiashara na kinya musiasa kuma Ntere o Chegembe to Jacob Mantile akiuga mantu megie ukaria na gwamba bwandethia mamatibati kwithirwa magikirwa mantu megie siasa andeni mantu ya siasa na maisha ya antu yaina mwanya muno kundenda kuromba antu bonthe antu muno amwathi to ambui na nathu barabare arithi ba ng'ombe basaindira ng'ombe iweta muno twatanire twike mikakati emeya tutumira askari bara mweshimwe twaregetio tushwira na tumutetheria nya kuthwania uroko mnyae no ntombo kuwa bwatethia urithi wa ng'ombe aye tumutetheria ibyo bira mkona thaibirio kosu wamba bora bukubwithika iwamba bukuiyo tukumenya ni wamba bo muthemba uriku na mno thirikari no ntomweshimwe taitu no Kenya Kwanza thirikari ya Kenya Kwanza igaurithia bunge bo taitu muna kuuro muno imantu kinya athetete na antu bakiona akwira raisi akwira waziri wa usalama akwira kunwa kureta askari 140 kabo kwenda mtu ethi usual so ndenda mno tumutetherie tutamwe pressure mbinge na tukiminya amantu ya siasa 2027 rwari uti siasa iko ni aturitire ngwe tumwe time embe ya aturitire ngwe iyo mbenda kuromba mno antu begembe North ogo na gutuma antu mwaki Profesa Kithure Kindiki uria ni mutongeria agwa mantu megio karia abwandeni akiuga ibwega kinyagwa ya kaithirwa agikira mantu mama na orito nuntu kuma akuriunga Ntere Chegembe North imbwamba no abuthite na mbere na ndethia itichoketwe enda muno wasirie tukindike kuma ntukwere ire ndo moru ng'ombe ikuiyo maita ya 5 na antu ibakuite mwaka nyaskari ba GSU ndenda kindike muno oye manto ya serious na thithio ngwira kurita Rift Valley nebwithwa Samburu na Isiolo ng'ombe cietu cionthe itikuraya si ara kiturukana na ingi ina Samburu mukila yoro wetu na niko minywaire so ndenda kendenya tuti urithia mweshimo wetu muno taitumwa agiro atu skuma utetherie kuchokia ng'ombe ici antu ba Egembe North na ng'ombe cia Meru na nkira antu betu muno Egembe North mweshimwa ataitu support uti muntu omba ngwa iwengwa na ara tukomba tukuona tomba utethania nuntu bo salama nuntu bo security into bietu tumutetheria antu bara bonthe bakuona bomba umutethia kuma Egembe North Betan Class